Welcome to my beach resort, Sariaya, Quezon. So, ito po yung afternoon view kasi hapon na tayo nakarating dito sa ating resort. Yan, low tide po siya. Yan, welcome to the vlog! Welcome to Sariaya, Quezon. Come on. Sariaya, Quezon Province. Oh. First time in Parang alam mo anak na magsuswimming ka pa. Yan. there a shark? Diyan kayo maglaro. Mababaw pa hanggang doon. No? Yan dyan kasi may mga bata nung ginagawa ng mga bata. Pwede rin. Halika, bihis ka muna, bihis. Gagawa nila doon, oh. Huli ng fish. Ano yan, doso? Crab. Ini bang? Hindi. Frog. Halika na, ah. Hindi sa tayo. We are at Sariaya, Quezon. So, doon tayo sa My Beach Resort. Yan ang ating ninang, Mercy Barsby. Tuloy sa for today's video. Anan. So, low tide siya, mga kaibigan. Kaya ganyan. Ito pa lang yung beach niya. Yan. Yan. So, para siyang may sandbar. Para siyang may sandbar. Dahil ito ay low tide. Ayun sila kuya, oh. Ayun. Ayun, oh. Doon. Ayun, oh. Kuya Jay. Picture ka? Ako na magpipicture. Ayan. May 2x2 nga daw dun. Oh no. Oh, ligo na. Oh no. Oh no, yan na. Oh, bilis. Huwag na yan, dirty yan, ha? Ano sila ate, oh? Oh. Sige na, punta ka doon. Ligo ka? Ligo ka na. Diyan ka na lang, upo ka dyan, po. Upo ka lang. Upo ka lang. Upo ka lang, ah, oh.
Tatakot siya. Malamig ba? It's getting dark. So we are here at My Beach Resort. Yeah. My Beach Resort of Lola Mercy. What can you say? What can you say about the resort? Really nice. Really nice. It's like a house. Yeah. There's a lot of jellyfish. Jellyfish in the beach. Yeah. Now, I only saw two of her houses. Oh, di ba? One of that, but she used to be the neighbor. But I told you she's a millionaire. she's a multi-millionaire. Yeah. What can you say to Lola Mercy? What? Huh? Two houses. How many more houses? Thanks for letting us stay here. I didn't come to the Oh, you got to go. Okay, for reservation, please contact Mrs. Terry Mata. For you and your family to enjoy more and comfortable life here in Sariaya, Quezon. So, ayan. Good morning, Sariaya. Yan. So, hindi na po siya low tide. High tide na ngayon. Mas maganda na. So, tara. Mag-swimming na. Yan ang mga bata natin. Gi-enjoy na sa malalim. Oh, itu mati lagi itu masuk. Ano? Saan sila ate? Ayan si ate. Ayan o. Sa tikiyan yan. Oh. Kanula tiri mo. Hana! Tikiyin! Shh! Linis mo gayam. Hana! Good!